Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kalong kejingkerku yang kasnong tengar kasnong kabahab hajirang konstituensi Ribhoi District. Hadin bu MLA jong kejirang konstituensi uba Sostines Sotun haka arpo trik no opera arjar arpuar ulabu iu mau nongrim nakabentaban siang rong no yakasurok kabaki patba kil apkmi linti labun posnam. Kani kasurok kadanya kejingjrong kumba 9 kilometer nakasurok ba na mayrang Syarani hakaba lamang pisa laiklur sau huwailak. Baja kejing tray on sa sedang no hau benai kilalengkot jong usnam arjar arpulai. Hakani kasngi la sakhilang du additional executive engineer jong katanat PWD roads pathar khama uba ai khongklat u parish priest jong ka kadhor parish u Reverend Father Michael Sun ki nongyalam snong bat kiwe tabar sikta ngilanod paringila sya ini dan tempat yakini ki aman ki balale andre ngimyo ya kata kejingerap andre hakane kenti ke mentapat da kaba ibadang satu mengikut ni ide emale jungi da don kata mesin kepesukia bat priyo ini to surok bat ngirap da jing sukmen abang yo to surok kajing mat jungi kino sosnong kumbala arpusan ne life pusna kejingi ke bang kendu hakapur liur ke bakam tam abang ni don dan kapan sistem menguat iki kali bangun rai kali sapok snong ngimla bangun ra nama tak surok kam lai tinggi bense bagi hamba deki breu berpoi syak usurok bakamba jing keben hi namar manta baro sikata nila persang hi kumba ong mene katu kumba barendom bania le mal lagi sansnem henry ngim kam urlong de ya kata tak hadu menta kesni ngidap sisa da jing keben ba ibadang sotun ilawan pli kumne manung rim kermen baik ba in sayo ya kasurok ngidap da jing kemen kene snong mentas kajing hi hangi po snong ngi semba kajing kalong ba dangi tre ga ke eru gitu ki jingtung ki jingtep jungi ngin hap kit daw brim sadu isur he tiket no kajing janjar te garoi ka par kam don ngimla namar ba hap kit daw briu takadaw kasurok hi ka badon kam te kermen ba nane sakmat ne yo surok kasno kan khamsai ki jingtu ki jingtep nila kam aram nila kam sup namarla like ka surok ki bamsa ki pajba ki judawa yo bidai bu surok one kawe collection sakwe collection pajba ki angnut be bidai bu surok te na kaliang jongaru ang dogpor kan mau senam arja katra por bungiwan ban kerpa ki pajba tengalayo ban pensngawi ki ba unu surok de badon kam na kementaki pajba yang menika snong hibrok we but hadin ba ngejop election senam arjar khatra nadu tu senam hingalayo ban keren ya ka PWD department iki ban penkre hagbide bat ki survey hagbide bat ki plan ki estimate paro bangin pak si sarkar Sika PWD department nak benta begin yo ban snai unu surok tengal yo ban budin banikren batu honorable chief minister banikren batu PWD minister in charge badi deputy chief minister akaba nakaliang jukiru kilabu hagajing kermen bakrau akaba nakaliang jongan du dikpor la don gejing sokmen andai nakadau jongka klam covid la don no ka jing tuko ndiat hakor kom trekam ba arsnem la yo hapan syesong kemyo ban ki banyat banyang dengan sukmen bahkan dengan sengi hak ba nakaliang ka sarkar kala sengap ke jing kerpat kaba manging kerpat ka sukar ke jing angnut ka jong kipaj ba jong dengan senong tengar te kalong ke ba sukmen hak ba nglayo banwan bu i mau nongrim bat nakaliang jonga hikum MLA ngakerpat iki contractors bat ngakerpat ka PWD department ya USDO ya ki overseer JE baro bakin simkia nang bakin la ban pendep na ploy hibdei bu nusrok hakabidei bat ka konsensi jungi ngan su batai pi kendet dangi pai kata ka jingkli ka bapibu baidei ba konsensi ka jungi ka konsensi ka playar ba do kata ka konsensi ka jungi ka badan hadu arspa tam teli kisno teng soban ai ka buram e ka jero e ka sarkar NPP ka belam e ka MDA government hakaba lingba
kajing simkia kajong honorable chief minister lingba kajing simkia kajong deputy chief minister hakbede batka building works hakaba lala ban penolong ki bukon ba ki projects ki surok ki paper ki bangayo ban connect ki snong ki thau baro badang bun ki we ki jakaro ki ba mangi hap ban pek kerpang na kumenta jukiro namar ba hadu mentar ki dangdon ki bun ki snong ki ba ngi kepala ban penolong hakbede busurok hendring dokumen namar ba ka average ba 65-70% keba kipat ba hak konsensi ke jungi babun ke layo ayo surok keba lapin mentoy na kumta jungki ambulans bat ka mortuary ban ambulans bat ka mortuary ban agisnem gibalet ngiralet polai ka ambulans atli bat menta kini ka atli kikali kini kiba lasuno senyang ai soba dau emily bat ringkat bat katu kani ki no yarap kibe don bentalang na ka benta ban syakri ya gadong katan ka jungi nam ta ka konsensi ka jungi dengan penpau yang kijing sokmen hakene kesngi bagi jengai kublai ya baro kibalai don bentalang banno senyang ya kenika ambulans bat kamochi ban kamdai ke schemes henry kade kajingno senyang nakaliang emily jumpi batunju nakaliang kibayarap nakabenta kuno bana ban syakri kipai ba ada jirang konsumsi hakene kapor yelum nang bat kiasa ki agonwadi workers baro pinso pula ka football ipat ba baro pinso pula ka football ngap simpor ngap sim ka por ka jong pik hindiat wanom soye kani kasngi ka bang akwa ban kenmau burom yaki ya ka jing trestom jong ki asha ka gonwadi workers yo piklet ya ka pandemic arhajar khat kendai arjar arpuwei kajing sedang jong ajar arfo ber arfwe ke baladon kajing ka bakipai ba kinai kendu aman lagi senong bat kidai kine ke bala simkia ki asha bakagan wadi workers baro kibe don ringkat bak health department bat kinong mikmat bat kire upakmat baro bari simkia na kemta bari harap ikipai ba kamtam hablo po juga klam dai na kata kadau na kalian jonga ko mulong mikmat ujong pi dakwa ban priang so bai ki dakwa ai burom yeki ngamdon sibun ban ai ki hindai tangkum ka token of love tangkum ka jing ai so ba ka barit ka jonga na ka benta ka jing trace tong ka jongki kaba ngamla ban siu kaliang ya ka jing ba ka jongki ki pai ba jong ka jirang konsensi hi borok hoi kajian trailang kalong kabor baro ki groups kinoilam yasha workers kawanwadi workers ki doctors ki nurse ki health workers baro ya kajing dawai jong pi hakapor bolong ba ngelambok melimngap Henry kinomik mat ki jongi ki lek bat kiwan ka government ka lek berkawan kamsem la orlong ya unang surok ujong pi ngai kublai kerpang ya u MLA badang borom jongi badang sotun batang hakane ka tem ka jongi ka pamenta onglo sansnem te lala bantan urlong ya kaji anut jong pi upai ba no sing Namarunyo surat nadu MR root hadu hangne udai baik udai snong udai surat ujong pi kamdan ka wesu ka snong kumbong ifadar meleba udai usurat jong ka snong jong pi tanga te ngamla aban prakhatsu ya ka jing subun mensim jong MLA jong te ngam tharai balai
lai kilometer karoning jong ni surok lagaon ken kala ada kue kumba ar kelur duna. Ar kelur duna ban ai tangya kue kesnong ngahabu ka jingkeli api kilong kemi bat kilong pa ka e ka give ka bapin ai hau MLA jongi na ka banta ar fulai. Nganam ong api ai jing kesan handai ngapwa ban bu ka jingkeli api ka e ka bapin ai sau. Mai ila ai katun ka jiang nuk jopi. Lai klur duna ban ai tangya ka wege snong ngat harai la sitom dan kenjing ken. Lai klur tam ta, sorry. Lai klur tam step engineer sahab jengi ong ba lai klur tam. Tang ha ka wege snong ngahabu udak jing keli ubahe ba ka snong tangar kat ki baladan kerteng ha ka electoral Hitan leem kata kemensim ka boong MLA ul ayangi lai kelur tam mangingin ay ayu. Song hajibak.